Ameru ni boretwe kugwata mbaru na kinya kwigika ngavana wa Meru Mutuma Ntwithinkia akiaria musiasa kuma tigania East Mwenda Sonko augite MCA uria ukariria mantu ja kwingata ngavana Mutuma gitene atena kiao na Meru na bena witikio Mutuma agaitira Meru ngugi miake wiritigi. John Thega na ripoti iji. Musiasa na biashara uyu Mwenda Sonko kuma nterecha Mikinduri na rombete siasa Meru kunengera kanya gavana Meru no Mutuma Ntwithinkia kintu inu itigarite tukinya kithurano kinene akiwa baraba kwenda kunyogoria utongeria bwake na atia karakaro bicini Meru bakathugania bwabo no ntubatiete Meru ithi na mbere no ta mianka yingi batakuruterwa ngugi onkathai batuara tukinya itunenkere gavana ora nenkerwo kanya kakuritira Meru ngui itukaile kaunti ire ingi cionthe batu itotiero nyuma lakini tonenkero tukagwa na thuki juzi turara kawira Mwangaza buretira bothi impeachment na bomwenga to Mutuma Ntwithinkia kunenkero meri etathireli antu bagwanjeri kuwa Mutuma na tebua murume kabo kathurirwa malaika bagwa Meru kenda buwa na bui ugentukira nkwenda ikuwa thai batu turi a Meru na twiragia na turi akariba Meru MCA ora iki impeachment yekuwa na kuinga gavana Meru monka thai batu tutukandilia no twingwa no tututikiria Meru etura nyuma na echokwo nyuma imiaka eleti tuita siasa ene na miaka etukareo mitumira boya yake maendeleo ya Meru na antuba Meru batu umenye tukethira twithinene itumba kuthira koigwa antu kwenda ikwira a siasa barabo tura reonde bategweka siasa ande tukuringa siasa umegitara kiraitu na ingiro no tu siasa ene to ya toringa kawera noe mwanka bomwenga tabo mwimpishi sawa bogua Mutuma no borogwe malaika kanyu memeri ele atukira nkoma ukira kwenda ikwira Meru itwae atongeria baraba thuri na baraba thuriro kanya kirikari ageni na kunyogoka gokaria ntereche kiucho ria ririga kumurikwa TV ya Weru Mwenda Sonko na rombete antu gutiga gwikira mantu mokaria siasa no nturira bagekira siasa kinonjorithia bara bakwenda kuthi kwonjorithia ntere nuka bakaumba kwigo bakirega kuthino untu ugite ibwega mpangiri batirite guchunku ni karekagerwa kanya kenda mantu mokaria matikaumbe kwigua magikirwa siasa batu turi a siasa rito atonyethia mantu yeije security siasa umetukethira tukiura na antu betu na tukithiria muongo yetu tukiwa siasa tukuringa tuitethagia bangi no ntu kwa mfano uo kuwa ne kosi kia mtu fulani ikyo kikuia ndene Mikinduri no ti no saindi bukwana no ti no mabukwana ukethira wina mana no kwenda utethia antu bara oburi weta kwa DCI kai kosi bira bia thirikari bira usika ukaandika statement na bara bagusika bakayukirwa atua ekiwatho lakini kweje ikuwa muntu fulani ejethia na nitu ije kinyawe ngwa ono no yathithia mucemanio kethira bote wikanwe kisiasa wo watuma na rugoro kukaringwa kenda kwirikana imu siasa orarare uno athithitie mantu yeku ya uko mantu ye batu ibo ntu tutikwenda mantu na security yatonyethwo siasa no ntu itukumea antu beku bomba otumwa kenda kwiro mu siasa fulani orarare ono athithirie nteto eriku uko antu bakiucho na Mikinduri ura kwenda obwira babwe mantu ye nune nkaira ni thirikari na bwetikia siasa kethira ko kuo kuiywa na no kuwa okuiywa na wina mabara bakuyete evidence ireo kuri kozi bya usalama birabi usikante to eu etakwa DCI na basunguzwa na bakayokirwa atua nongo ko uwa to bamenye ibo babara igete na batekuyokirwa atua batu turi antu batiganie na Meru iro to ariente to eu lakini yo twikote wamba uwete muntu kuwa muntu athithirie iwamba tutugwiku ibo athithikire mali fulani ogethira muntu urara wiba kuro no atumanira bunduki eringo tuko koyo ri kenda kwiro no arare mucemanio kana no apinga mucemanio ri tukamenya atia ntato imwe cia security tafadhali itutire thirikari na vikosi bietu bie sawa bikangalia musika uragusika ntato wacha kamatwe na peleko kotini kiripotera ntho cha Weru TV mbeta wa John Thega.